Manipuri cinema safong lakhiba chahi angkai surokpagi thauram haudokre cinema haudorokpadagi lailakleba ariba film record amadi cinema ga mari lenaba polam sing preserve taunana ba laingak na sem saduna lai haina chief minister na phongdokre COVID-19 की केस लापगी चांग हेंकलकली बसी येंगलगा क्लास 6 तगी 8 फाउबद लैरिबा महाइरोई सिंगी चथरिबा क्लास अमुक हन्ना येंगसिंदुना मतम खरा लेपना फगदरा हाइबदु खनरगनि हाइना CMN बिरेना फोंगदोख्रे लैंगा की मरी लेनबा डिपार्टमेंट ना पाइखतपा हौरबा थबक कया NGO सिंगना मिंचत पामबदगी कोर्ट अमदी MHRC दा मरम चादना वकत कया तौसिनबना थबक पाइखतपदा थिंथा लेहाइना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर NG उत्तमना मराल सिरकली अमसुंग लैबाक असिदा कोरोना वायरस की केस लेप्तर हेंगलकली हौखिबा पुंग कुनमरीदा अनौबा केस लाख अमगा लिसिंग कुंथ्रा माथोगी मथक्ता लाखिबगा लोइनना अपुनबा केस क्रोर अमगा लाख कुंथ्रा लिसिंग होंफु हेनले फगलकपगी चांग चादा मरफुदरा माथोगे दसिंग अनि अनिदा हंथरकले मैम खुरमजरी दम नेंगबिरिबसे इंपैक्ट न्यूज नि आई पिंकी ओक्रमना हौजि पुंगजासी फावबगी मरोइबा पाउसिंग मियामदा पिजरी Manipuri cinema safong lakhiba chahi yangkhai surakpagi thauram ngasi chief minister nongthomba birena haudokre lamdam asida cinema haudorakpagi leiraklaba ariba film record amadi cinema ga mari leinaba potchai sing preserve taunanaba state laingak na sem saduna lei haina chief minister na phongdokre Manipuri cinema na chahi yangkhai surakpagi thauram adu Manipur State Film Development Society na sinduna konung mamangda leiba society asigi auditorium da pangthoki थौरम अदुगी मनुंग चना MSFDS की कॉम्प्लेक्स दा मणिपुरी सिनेमा ना चाही यांखै सुरकपगा मरी लेनना मोनोलिथ अमसु माइखुम हांगदोखी लोइनना मणिपुर की अहानबा सीनियर आर्काइव अमदी म्यूजियम सु चीफ मिनिस्टर ना संगाखी ngasi ki thauram aduda Manipuri cinema karam na haurakibage haibadu utliba glimpses of Manipur cinema utkhi Manipur की अहानबा सिनेमा ओइबता नतना नेशनल अवार्ड फंकिबा फिल्म मतम की मणिपुर की डायरेक्टर याउना लमदम की सकनाइरबा फिल्म मेकर अमदी आर्टिस्ट सिंह इकाई खुमनब उतखी थौरम अदुगी मनुंग चन्ना चीफ मिनिस्टर की आर्टिस्ट सिंह की तेंगबांग की मखादा खनगतलबा अहल ओइरबा आर्टिस्ट चामरी ग कुंथ्रानी थोइदा पीगदबा पेंशन की सेंफम ngasiदगी यंथोकबा हौखी अमदी कल्चरल ग्रुप याउना तोंगा तोंगानबा आर्ट फॉर्म सिंह योखननबा पीबा सेल की तेंगबांग सु यंथोखी Chief Minister na state asigi film community amadi artist singna lamdam asibu malemda saktakpa asimak chawthokpa pokchai haiki baga loinana film asisu education ki part ama oiribani haiki loinana lamdam asigi ina khullaba culture malemna khangliba film asi achauba mateng yauribani haiki थौरमपु ओइखिबा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर जोय कुमार ना मतममदा सिनेमा येंगनिंगबा भाबोक मसिंग यामलमलबसु हौजिक हंथरकलिबा असे मियेंग चंगफम थोई अइखोगी कल्चर अमदी ट्रेडिशन असि फिल्म द ममिता हंदुना भाबोकना पामनना बा होनगदबनी येंगबिना बा लैत्रबदी फिल्म पुथोकपगी कानाबा लैरोय हाइखी सिनेमा दा अखोई द पीरिबा कानाबा अखोई बु सकताक द पीरिबा अखोई की सोसाइटी सिबु सुंथोना बखना द पीरिबा अखोई की तुंगी मिरोल द तमोगदब थममिबा मसाकसिंग अचौबा हिरम मने है कोई एजुकेशन की अचौबा पार्ट मने ने कोई लोग मणिपुरी सिनेमा कोई योखना बाई कोई सरकार सिना थबक कैमुक लोकले मणिपुर फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल कोई लिंकले अदि मणिपुर फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैना थावा कथन मतुंग द हुजिकती मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी हैना दी स्ट्रक्चर तौरे अदि मणिपुर स्टेट साइन पॉलिसी अप्रूव तौरे द साइन पॉलिसी मपुंग खाना सनबा यंगसिन भांदक द मणिपुरी साइन कमीशन लिंकत करे अदीबा फिल्म कापखिबगी रोल्स फिल्म सिंगसि फजना प्रिजर्व तौरमदबगी मफम लैरमदबगी मांगना अदि कोगवाई कादना लैबसिंदो अदु नोंगाइते aduna hojik ai yamna encourage tawi koigi anobala iba office bearers sina madugi museum sema kanda lairiba koi camera roll thambamdu kainogi koigi AC lakar ni haiba adu masing tangai padabasing do government is always ready to help adu kemating panglana we kusoi tabjege Manipuri cinema na chahi yankai surakpagi thauram aduda English amaga chamapan humbudrani thoida state asigi ihan hanba film oina puthokiba matam gi Manipur film gi director Dev Kumar Bose na Manipur film na chahi yankai surakpada apenba amadi nungai ba phongdokhi loinana film manufacturer tawbiganu film creation tawbiu natrabadi mai pak pangam loi haina appeal tawki
अखनब मितुंगलेन ओइना सरुक याखिबा फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन की फाउंडर अमदी डायरेक्टर ओरिबा शिवेंद्र सिंह दुंगरपुरना अरीबा मतमगी फिल्म रिकॉर्ड सिंह फिल्म नमखिबगी मओंग सिंह न चिंगबा तोंगान तोंगानबा फिल्म नंबगी मचाक सिंह असी प्रिजर्व तौबगी मथौ ताई मदुदगी हौरकलिबा फिल्म बु पामजबा नहारोल सिंह ना तमजगदौरिबनी हाइना महाकी वाखलोन थमखी Please make Manipuri film industry in a world platform, and don't forget, don't manufacture, don't make it commercial. You will be enjoy the creation. It will learn. The film can give you very things. It can develop the country. If minister is there, through film you can develop society. You through film, what you want to say, you can do it. So develop the film industry. I thank you, the Film Development Society. They are taking this Golden Jubilee celebrations. We could have a museum here where people could come, could see what Mr. Dev Kumar Bose has done. Because it's not just about the visual medium of the film, but also about artifacts which he has. If there was a script, if there were photographs of the film, how was the film made? Please remember that what we create today is the future tomorrow. And that is how we need to preserve. Nauna COVID-19 nabagi masing hengkalakpa sida class 6 dagi 8 fawbada leiriba mahairoi sing school kaba hauribasi amuk hanna yengsinduna matam khara lepana fagadra haibadu khanaragani hairi ngasi MSFDS da pangthokiba Manipur cinema na chahi yankai surakpagi thoromaduda mahaki warol pibada chief minister na fongdokhibada ngarang prime minister Narendra Modi ga lebak asigi state amadi union territory gi chief minister singa online gi khuthangda hauzik oirakliba COVID-19 gi fiba masiga mari leinana khanaki haiki loinana leina asi nauna nabagi chang henkalakpa sida checksin thorang lawbo oina micro area da containment zone lauthokpagi thorang paikhatna ba khanaki hairi amaromda Manipur gi oina ziribam amadi maulambi da hanagum screening tawduna mieng changba haukhre mahailoisang singda class 9 dagi college amadi university ki thak fawba mahai tambagi ayaba makhata na leirabasu class 6 dagi 8 fawba da leiriba mahairoi sing nauna school ka ba hauriba sida review tawnana ba khangan khre haina chief minister na fongdokhi ana Manipur da ngarang mi tra tu kumba ngarang hengkat pa adi manungda travel kaino dagi ma pa dagi la da airport mari yema positive oiba adagi jiri lom dagi la da jiri ga kaino ga hawale khagi mau ga su jiri lom dagi la da bus da mari yema thengna ba adna smai to kan dai koi si kitang section da ba ya da situation la class 6 dagi na 9 fawba amuk hangbadu 8 fawba hangbadu ai review to wan ngasi haigi bani maram de angang sing si bahata de ba angang da tani na class 6 dagi na 8 fawbu hang amtang review to bisi adu 9 dagi na 9 na ba fawdu di hangbada bahata na mina social distancing kali kali fajan to ro yarani na haiji gi bani na mayam gi cooperation support na chaga di hai ba ai khoi gi sigilaina si di so khoi thengna bo State asigi oina April tara mathoidagi tara mari fawba mass vaccination campaign chathananaba chief minister nongthombam birena lauthokre campaign manungda vaccination asigi machak matum pumnamak private hospital yauna health care unit singda chapchana phanghangani hairi wafam asingarang prime minister Narendra Modi na luchingduna lebak asigi tongan be state singi chief minister ga video conferencing gi khuthangda lebak asigi oina hauzik oriba COVID-19 gi fibam gi matangda chathakiba khananainabagi mifam matungda lauthorakibani chief minister nongthongbam birena phongdokhibagi matung ina state asigi oina masagi chahi homfugi mathakta leiba miyoi sing vaccine kapagi chang asi yamna nemli Chaurakna lak taruklom laibagi manungda miyoi lising anirom tamak vaccine kapada mangairi pandemic asigi second wave taki ngakthokna ba mass vaccination campaign asida mipum khudingmakna vaccine asi kapthok haunaba chief minister na appeal tawrakli state kharada positive case lakpagi chang wangkhalakli basigi yenglaga healthcare workers amadi frontline workers singna sungsoi soidana vaccine asi kapthok haugadabani haiki
virus asigi chingnaba lairabadi athuba matamda test tawthokuna laichat asidagi ngakthoknanaba honaminasi loinana laina laichat asidagi ngakthoknanaba laingakna lawkhalakliba thabak thauram sing asidasu miyamna saugatpiduna SOP ngakna chatnanabasu hairakli State Police amadi atai frontline workers singnasu masagi tawfam thokpa thabak thauram sing pangthokpa matamda SOP ngakna chatnanabasu Chief Minister Nongtombam Birena appeal tawrakli Lenga ki mari lainaba department na paikhat pa hauraba thabak kaya NGO singna mingchat pambadagi court amadi Manipur Human Rights Commission da maram chadana wakat kaya tawsinbana department asina thabak paikhat pada thabak singbu apanba piduna thintha le haina Social Welfare Department ki Director NG Utamna maral sirakli Wafam asi India ki ahanba oina Manipur State Commission for Women na commission asida transgender women grievance redressal cell ama hangdokpagi thoram da haikibani Thauramadu mari lainana Director Uttamna Makataraduna Lenga ki laiba department singi manungda Social Welfare Department asi miyam amadi NGO singa khwaidagi naknaba department amani adubu karigumba kanda NGO kharana makhoigi loop adugi mingchat phangnana bohotnabada court amadi Manipur Human Rights Commission da maram chadana wakat kaya tawsanbana maram oiraga department asida maram chadana khudong chadaba kaya mayokna halle haiki State asi nisa sizinaba transgender kaya lairakliba asi yenglaga department asi ki makhada transgender singi oiba rehab center amasu thamnana bohonari haiba wafam su thamki nakal amaromda ngasi gi thoramadu mari leinana Manipur State Commission for Women gi chairperson Dr. M Binotana makhataraduna Grievance cell asina lamdam asigi transgender singna thengnariba makhoigi hak khongaunabagi wathok sing khara makhaidi thingba ngamgani cell asigi kanaba sing transgender singna soidana phangnanaba transgender singna magi district singda mathau taba registration adu DC singi khuthangda tawbiu haiki Government already tawba leiraba tawba horaba throksida moina saigi Human Rights Commission da complaint khatopsan court da complaint khatopsan already process hore khanabase kaigino hayeng moina media da haidoise akoina Human Rights Commission ta udagi akoina high court chatpadagi government na sigi rules je semapani sima tawrapani credit lawnabagi masina government da thabak suri bajingda yamna ninganna mayam ama phawi moina tawri dudi akoi irai laina oi moina tawri bakadardina arna masigu masi tawdabida matuna hena thabak thinda naba bayang khusawna naba macham oyali Directorate of Handloom and Textiles ki oina common post lobagi age limit asi khara ahong balaire Manipur lenga ki notification amagi matung inna Directorate asi ki tongan ba post lobagi chahi limit unreserved category ki oina chahi 35 OBC ki oina chahi nifumathoi aduga ST amadi SC ki oina chahi nifuhumdoi oiragani haina Handloom and Textiles ki Director K Lamli ka maina thamlakli Lamfield laiba director asigi office ta paumi singa unaba amada lamli ka main hai Manipur lenga ki oina kumja lising amga chamapan marfutaruk amadi lising amga chamapan humbudra mapan da laikhiba recruitment rules ki matung inna common post ki thabak loba matamda unreserved category ki oina candidate amagi khwaidagi yamba chahi kuntra oiba tribal ST SC category ki oina chahi ohumdagi manga fawba relax toba yabagi wafam palli adubu Manipur lenga ki Department of Personnel and Administrative Reforms Personnel Division na kumjali singani ga supna taramari ki March marida thokiba notification amagi matung inna lenga ki makhada government ki thabak tawbada unreserved seat ki oina candidate oigedawriba amagi chahi 35 OBC ki chahi nifumathoi aduga ST SC ki oina chahi nifuhumdoi oigani haina notification thokpa laikre fibam asida Directorate of Handlooms and Textiles ki makhada regular post kungamanga amadi contractual post kungamanga thabak lobada candidate singi upper age limit asi laingak na piriba anoba chahi asi oina chatnaragani mamangda directorate asina thokiba age limit ta khara chithananthaba yaukibagi damakta nungaitaba phongdokchari directorate asigi makhada candidate oiningba singna mari leinaba employment exchange singda pau fawbiraga Hangduna lairiba post asigi candidate oibinana bohona biu directorate ki maikai degisu cherol ama additional director employment exchange ta tharaga age limit asi semdoknana ba athubada khanghalagani haina director asina makha tarakli
सरकार की DP order thokpudi matungina masi upper age limit asi akoi kunthani pan oigani haibasina akoi unreserved ki damakta aduga OBC ki nifu mathoi oigani scheduled tribe amadi scheduled caste ki nifu humdoi oigani haibasi koi employment exchange da tongan ba koi da masi phongjara kan da masi loina mak ragas thakiba thaba matamda sahi hele haidana exchange na yarak ba kangbu do so amu hanna exchange sapiraga isa gi sahi asi unreserved na nifu thai pan gi manung da salli adu OBC na nifu mathoi matung da salli amadi ST amadi SC ki nifu humdoi manung da salli haraga exchange ta amu hanna card thabiraga hairiba pham logdo ba sing sidami pum khudi mangna isa gi madugi damakta yaubiu adragas thabiu amadi exchange ta card thajin birakan da isa gi kan honara kan laibak sang yengbiu Ambedkar Health Shield Vikas Yojana की मखादा लमदम मसीगे आर्टिशन सिंगी ओइबा नुमित निनी की स्टेट लेवल सेमिनार ngasiदगी चथबा हौख्रे थौरमसी डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की मतेंग मखादा हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर ISSC इम्फाल सिंदुना थांगमैबन हिजम लाइकाई कम्युनिटी हॉल द पांगथोकीबनी ngasi ki thoram adu saruk yakiba ISSC Imphal ki assistant director Y Jageshwari na prime minister gi Atmanirbhar Bharat scheme bu chauna mai pakhanana bagi wakhalonda seminar asi pangthokpani seminar asida tongan ba cluster ahum dagi lakpa artisan chamana saruk yari English ngani ga supna kunda Indian Toy Fair ga mari lenana Bisnupur district ki Kaibulda linkhat khiba toy cluster gi artisan singsu seminar aduda saruk ya handuna sitharuraba cluster asi amuk hanna hingat hananaba pandam thamli haina fongdokhi Honorable Prime Minister ge Atmanirbhar Bharat haiba asiguma theme sida fulfill taunaba artisan punamakta awareness bigani ge Honorable Prime Minister ge handakta Indian Toy Fair 2020 haina tawkiba aduda Manipur gi Bisnupur district ki Kaibul Sagram da toy cluster oina linkhatsakiba adugi artisan singbu chu koin invite tawjai masida hana dagi sitharu lairuba adumba toy cluster se amuk hanna revive tawduna asigi toy industry se boost up taunaba economy khogi senmitlon da phagana bagi damakta aduguma main theme da 2-day seminar se hen emphasis pizai masida sunatana every nook and corner da laijariba cluster artisan sing se akoina invite tawjaraga masigi 2-day seminar under age wise gi main oiba objective sing se fulfill tawjana ba sinjabani National Education Policy NEP 2020 ka mari lenana state level workshop amangasi Oriental College ta pangthokre राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसागी स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ना स्पॉन्सर तौदुना इंटरनल क्वालिटी अश्योरेंस सेल ओरिएंटल कॉलेज न सिंधुना पांगथोखिबा नोंगमगी ओइबा वर्कशॉप अदुदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की हानगी वाइस चांसलर ओइना थौपुरंबा प्रोफेसर ऐस्तोंबी लमजाव तोंगबा जिला परिषद मेंबर लौरेंबम ओंबी लांगलेन लैमा ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर S रंजित याउना कॉलेज असगी माहिरोई अमदी माइकई अदोमदा लैबा मियोय कयाना सरुक याखी वर्कशॉप अदुगा मरी लेना ओरिएंटल कॉलेज की इंटरनल क्वालिटी अश्योरेंस सेल की कोऑर्डिनेटर एल मनीना हाई सेंटर दा हौजिक लैबा बीजेपी ने लुचिंगबा लैंगाक असिगी मित्येंग मखादा लैबाक असिगी माहि मसिंग तंबगी लमदा हेना फगतपा अमदी चाउखटपा पुरकना बहाइदुना कुमजा लिसिंगनी के सुपना कुंदा हौदोखिबा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP असि अतोप स्टेट सिंगदा चटननबा अकनबा मओंगदा होनरी पॉलिसी असि मणिपुर स्टेट तसु चटनबा हौबा मतमदा करी खुदोंग चादबा अमदी चाबा लई हाइबगी मतांगदा मियामदा ज्ञान ताहनबा हाइदुना लैंगा की माइकैदगी अकनबा मओंगदा होनरी ओरिएंटल कॉलेज की ओइनसु कॉलेज असिगी लैरिबा ओजा सिंह महाइरोय सिंगदा अमदी ममा मपा ओइबा सिंगदा लैबाक असिगी ओइबा अनौबा एजुकेशन पॉलिसी असि पुन्ना खंगमिनबगी पांदमदा वर्कशॉप असि पांगथोकपनी कॉलेज असिगी ओइना ngasi asigumba workshop ama pangthokpa ngamba asima yamna kanaba oigani haiba thajaba chapchana lei haina coordinator asina phongdokhi ngasigi workshop aduda GP Women College ki assistant professor DM Suresh na resource person oina saruk yakhi National Education Policy NEP and 2020 and Kangnariba Shigi policy se India the Chanane had a horrible state state government when the Chananaba Honorpada Masigi Tengnari Kudong Chaba Chadaba problem prospect Mayam se college things to Kanong no have more part more implement part more than I couldn't or in the college the government instruction Makada I could get Shinchinja Toromni I see Toromsida I couldn't state government I could give report with feedback vision nama your reportless 10 to 15
15 minutes की video recording अमसु खोई थागनी कॉलेज से दब मसी पांगथोक पसे यामने हेना खोई खुलुंगचाब मा फंगनी हेना आशा तौजे Directorate of University and Higher Education की मित्यंग मखादा Internal Quality Assurance Cell IQAC DM College of Teachers Education Imphal सिंधुना कॉलेज असिगी हॉल नंबर 1 दा Sensitization Program on NEP 2020 हाइबे हिरमदा नोंगमगी ओइबा खननेनबगी थौरम पांगथोक्रे थौरमदुदा कॉलेज असिगी प्रिंसिपल डॉक्टर RK लोकेंद्र नाग 2.5 मिशन की मेंटर डॉक्टर N संजोय अमदी कॉलेज असिगी एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कोनिका खुराई जमना प्रेसिडियम मेंबर सिंह ओइना सरुक याकी कॉलेज असिगी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ सिंह अमदी माहिरोय सिंह सरुक यादुना पांगथोकीबा थौरमदुगी मतांगदा कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर RK लोकेंद्र ना NEP असि हौकीबा चही इंग लिसिंग अनिगा सुपना कुनगी जुलाई कुनगा मापंदा इंडिया लेंगाकना हौरक्लिबा माहिरोय सिंगदा अनौबा मंगाल कया फंगनबगी पांदमदा हौदोखिबनी हाइखी सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम अदुदा अखंग आई सिंगना NEP 2020 दा करी करी याउरी करमना थबकता ओंथोकनी अमदी हाना चटनरंबा एजुकेशन पॉलिसीगा अनौबगा खेतनबा सिंगी मतांगदसु कुपना नैना खिलोयना इंटरेक्शन तौनखी National Education Policy NEP 2020 की मतांगदा नोंगमगी ओइबा वर्कशॉप अमा DM College ता पांगथोक्रे वर्कशॉप अदु DM College of Imphal सिंधुना कॉलेज असिदा पांगथोकीबनी थौरमदुदा DM College of Science की फॉर्मर हेड आइस जयंत कुमार हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की एडवोकेट शांता खाइदेम अमदी DM College of Science की प्रिंसिपल डॉक्टर M भुवनेश्वरी याउना ओजा अमदी माहिरोय सिंगना सरुक याखी DM College of Science के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर K एंथनीना लेबाक असिगी ओइना सेमखिबा न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 की मतांगदा पांगथोकलिबा वर्कशॉप असिना पॉलिसी असि मपुंग फाना थबकता ओंथोकपदा अचौबा मतेंग ओइगनी हाइखी सिलिबो वर्कशॉप की अखोई मेन पर्पस हारगदी अनौबा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से मासी आम अफब डॉक्यूमेंट अमने मासिदल याउरिबा फीचर्स मैम से माय पांग इंप्लीमेंट तोगे हाइतरदी गवर्नमेंट की अखोई डायरेक्टोरेट की सेक्रेटरीट को ऑफिशियल द नतना ओजासिंग नतना छात्र सिंह की पेरेंट्स गार्जियंस अतै अतोप अखोई याम इंटरेस्टेड ओइबा एकेडमिशियन सिंह अदगिदी इवन इलेक्टेड मेंबर सिंह हाइबदी सोसाइटी की सेक्शन खुदिमक मासे अंडरस्टैंड तोमिनबम संगे इंप्लीमेंट तोरकपदा स्टेक होल्डर खुदिमक की रोल संगे मतंग स्वाइस ब्रेक अमलौजगे ब्रेक की मतुंगदा मालेम अमदी इंडिया के लेरिबा कोविड-19 केस की अपडेट अमदी मणिपुर अमसुंग मालेम की तोंगान बे इपाउ सिंह पुदुना लाक्चगे इंपैक्ट न्यूज पुम एंग तादुना लेबियो Classic Hospitality Training Institute, a unit of Babina Healthcare and Hospitality Industries Private Limited, initiated by Classic Group of Hotels. Admission open. 6 months course in food preparation and culinary arts. 100% job placement assistance. 6 months internship program at Classic Group of Hotels. Free uniform and study materials. Eligibility: 10th pass and 18 to 27 years of age. Free counseling session starting from Monday to Saturday from 9:30 a.m. to 4:30 p.m. For more details, please contact Classic Hospitality Training Institute, 3rd floor Hotel Imphal by the Classic Nord EOC Imphal. Phone number 6909358685. Panthoibi Construction Private Limited, developing tomorrow presents Panthoibi Green Homes, a destination of luxury living, equipped with modern amenities. Launching on 23rd of April 2021. Pre-register starts from 1st of March to get special discount. Panthoibi Green Homes. For more details, kindly contact Panthoibi Construction Private Limited, Uripok Taurang Bamlaika, Imphal. Panthoibi Construction Private Limited na miyang gidamak G+2 dagi G+6 ta upgrade tawkraba residential project amakak launch tawzay. Upon Sembam 10% among down payment Pibiraga, Lemoriba 90% aduna, Chahida 6.99% ki changda, Thagi installment basis to Tibirak Payagan. Nasimalang Simbiro, Panthoibi Construction Private Limited, a sister company of Panthoibi Housing Finance Company Limited, Torambam Leka. Mayamba Mukana Taramno Cheri Bulletin and Sigi Makata Pau, Miam the Pizzari. Lebaga sita coronavirus positive oibagi chang nongmogi hengalakli hauki bapung kun marida anoba case laka magalising kun trama thoga chamapan humfunipan hengalaki baga loinana mioi chatret marfu lai khidre
लेबाक असि की ओइना कोरोना वायरस के पुनब कन्फर्म केस crore amaga lakh kuntra lising homfu henkre laikhidaba masingna punna mioi lakh amaga lising homfu taret ka chatruk ni funi thoi sukre mioi crore amaga lakh tara mapan ge lising tara homdoi henbana layeng badagi fagalaktuna discharge tawkibaga loinana recovery rate chada marfutara mathoi ka 0.2 da hantherakle active case na lakh mapan ge lising humudra mapan ga chatruk supna nipan da hengalakle nakal amaromda haukiba pung kun mari asida leibag asigi oina punna mioi lakh kuntra taru ka lising marfutara mathoiga chamnga tara mathoida covid vaccine kaf kibaga loinana leibag asigi oina ngasi faubada covid vaccine kaf kibagi mioi masing punna crore mapan ga lakh nifu humdoi ga lising kuntra mari ga chani homfuni thoida chathakre hairi nakal amaromda malem gi oina corona virus ki apunba confirm case crore tara humdoi ga lakh nifu manga ga lising homfu mari henkre mioi lakh kunga mapan ga lising tara manga henbana leikhidre layeng badagi falak fagalakpa migi masingna crore tara ga lakh marfu humdoi ga lising nifu taret henkre malem gi oina lebak asigi manungda USA na corona virus ki apunba case crore ahum ga lakh tara taret ka lising tara taret henduna virus asina khwaidagi sohalaba lebak oiri Brazil na apunba case crore amaga lakh kuntrani toy ga lising marfutaruk henduna ani subada amadi India na ahum subada lairi BJP महिला मोर्चा मणिपुर प्रदेश न सिंधुना कोविड-19 मास वैक्सीनेशन ड्राइव की पाउजल पुबा खोंगचत अमा चतख्रे खोंगचत अदु ख्वाइरंबन बाजार इमा कैथेल बीटी रोड नगामपाल अमदी पौना बाजार दा चथखिबनी खोंगचत अदुदा कोविड वैक्सीन कापियु अनि सुब लॉकडाउन लेतनबा मियामना मास्क उपियु हाइबा स्लोगन सिंगसु लाउखी इंडिया की ओइना अतोप स्टेट कयादा कोविड पॉजिटिव हेंकलकपा अमदी मणिपुर दसु नोंगमगी केस हेंकलकलिबा सिगी येंगलगा अमदी कोविड की सेकेंड वेव तगी ngaktoknabagi matangda ngasigi khongchat adu chatkhibani कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट कोविड-19 के अनि सुबा वेब तगी ngaktok hongnonabagi pandamda miyambu wakhal tahanabagi thoram ama pangthokre thoram adu BJP कक्चिंग मंडल न सिंधुना कक्चिंग सुमाक लेकाई दा पांगथोखिबनी थौरम अदुदा कक्चिंग की MLA M रामेश्वर BJP मणिपुर प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट याउना मियोय कयाना सरुक याखी MLA रामेश्वर ना कोविड-19 दगी ngakthoknanaba mahaki thagi tolop tagi वैक्सीन लेदुना अहल लिसिंग अमरोमदा वैक्सीन कापथोकननaba थौरांग पाइखटलगनी हाइखी लेंगा की अयाबा याउदना मोइदांगपोक खुनौ अमदी न्यू कैथेल मानबी की मनुंग चन्ना लैबा लौफम कया अमदा स्टोन क्रॉसिंग यूनिट ब्रिक फिल अमदी इंडस्ट्रियल यूनिट कया अमा लिंखत्तुना लैरे हिरमसिगी मतांगदा लेंगाक अमदी मरी लेनब अथॉरिटी सिंगना मित्येंग चंगबीदरबदी अकनब खोंगजंग कया चंगसिलगनी हाइना JAC अगेंस्ट पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज इन एंड अराउंड मोइदांगपोक न्यू कैथेल मानबी एंड मोइदांगपोक खुनौगी माइकैदगी चेक्सिन वाथमलकली मणिपुर प्रेस क्लब ता पाउमी सिंग उनबा अमदा JAC की सेक्रेटरी एस तोम्बीना हौखिबा चही मरी मंगा की ममांगदगी अमदी नौना हांगबा स्टोन क्रॉसिंग यूनिट तरे निपान रोम मणिपुर कंजर्वेशन ऑफ पेडी लैंड एंड वेटलैंड एक्ट 2014 थुगाइदुना चलाइरी मसिगी मथक्ता स्टोन क्रॉसिंग यूनिट सिंग असिगी रॉ मटेरियल ओइरिबा नुंगजाउ सिंग असि नियम लाना रिजर्व फॉरेस्ट एरिया दगी लौरी हाइखी महाकना मखा तारदुना यूनिट सिंग असिदगी थोलकपा उफुल सिंगना मरम ओइरगा अकोइबदा लैरिबा लौफम कयादा चाथोक हंतहनबगी मथक्ता सासल यावना मियोय कया अमगी पुनसिरोल यामना चावना चैथेंग पिरकली मणिपुर लेंगाक अमदी मरी लेनब अथॉरिटी ना थबक थौरम लौखत पीदबा थोकलबदी JAC ना तुंगी मिरोल की खल्लगा चपचाना थेंगनगनी हाइना चेक्सिन वासु थमलकली बिकम पासोई द बिरप्रिन चाउना तौरिबसी मानेबा हुजिक अखोय मैदाम बुक्ता तौरकदोच माना अतोप प्राण अमा अखु थोक्तबा करिगुम्बा प्राण अमा तौजगिबददी अखोय केमता अदु थिंगजरो ममांगी चही सिदा अखोय मैदाम बुक्ता लैरिबा क्लब सिंगसिना मरी लेनबा डिपार्टमेंट दे चे चांगजि थादना थिंगननबगी पोती तौजग्रबा अदु करिगुम्बा अमता ngasi फावबदा एक्शन लौखतबिबगी पोतसिदि अमता उदबा थाजनना तौसलकबा तारगसु माना ngamba अखोय ngamba इदो अखोयचु अंगम थाक्तदि अखोयचु होनरान तौदनबगी दमखता तुंगी पुनसिरोंदे इचाइसु सिंगसिना नुंगाय फना तंग ताना लेहौनबगी दमखता थवाइबा कथोकदा अखोय हनबा कौब लेरोय अखोय अमा सिगिरगसु सुरोन चारोन दे लेहौगदबो सिंगदना फावगदबो पोतुदि अखोय थवाइ कथोकदा कैमता पामुबा लेति
हौखिबा इंग लिसिंगनी के सुपना तरा मापन की नवंबर तरा मंगा दा पांगथोखिबा मियाम की नुमित्ता वांखैदगी कोंगबा ताखिबगी लंबी असी सेंबिननबा हाइजरुबदगी सेंबा हौरमलगा थबक लेपख्रबा मतुंगदा हौजिक फावबा सेंबिदना लैरिबा सिदा मियेंग चंगबिननबा मरी लेनबा सिंगी पुकनिंग चिंगसिलकली हाइरिबा लंबी असी नाकेता पोटफम फंबा मसिंग हेंगलकपा अमदी तोंगान तोंगानबा पोचै योनबा दुकान अमदी बिल्डिंग कया मसिंग हेंगलकपना लंबी असी हेना सोकचिलकपा अमदी चथोक चसिंदा खुदोंग चादबा कया मायोकनरकपा असिगी येंगलगा लंबी असी नुमित 15 फावबगी मनुंगदा सेंबा हौबियु हाइना वांखै तु कोंगबा रोड डेवलपमेंट एड हॉक कमिटी की माइकैदगी थमलकली करीगुंबा लंबी असी नुमित 15 की मनुंगदा सेंबिदबा तारगदी खोंजंग कया चंगसिलगनी हाइनसु एड हॉक कमिटी असिना मरी लेनबा सिंगी पुकनिंग चिंगसिलकली National Students Union of India NSUI लिंखत की बिगी चही यांखै मातोई सुबा मपोकुमन की थौरम गसी मणिपुर दसु NSUI मणिपुर स्टेट यूनिट न सुसिंदुना पांगथोखरे कांग्रेस भवन द पांगथोखिबा थौरम अदुदा MPCC की प्रेसिडेंट गोविंदास कोंथौजमना लुचिंगदुना लेबाक असिगी नेशनल एंथेम सकलबा मतुंगदा NSUI की फिराल चिंखत की कांग्रेस पार्टी अमदी NSUI मणिपुर स्टेट यूनिट की मरु ओइबा लुचिंगबा कयाना सरुक यादुना पांगथोखिबा थौरम असिगी मतांगदा MPCC की प्रेसिडेंट गोविंदास कोंथौजमना लेबाक अमदा अफब लेंगाक्लोन अमा पुरकपा मतमदा महाइरोसिंगना पॉलिटिक्स दा सरुक याबा असि यामना मथौ ताई मसिगी मनुंग चना NSUI नसु लेबाक असिदा अफब पॉलिटिशियन सिंग पुथोकपदा हौखिबा चही यांखै असि अचौबा थौदांग कया लौदुना लाकली मरम असिना लमदम असिगी हौरकलिबा महाइरोसिंग नसु लेबाक असिदा अफब लेंगाक अमा पुरकना बहोनबदा NSUI असिबु सौगतपा मथौ ताई हाइखि ngasi NSUI gi yankhai matoi suba mapokuman thoram asigi manung chana NSUI Manipur State ki President MD Kabir Ahmad na luchingduna Kanglatongbi Children's Home amadi Karong da laiba Lao Radiant School da chatuna mahiro singda notebooks pens marks amadi sanitizer sing yenthoki loinana rims da MBBS tamba laikhidraba Mahairoi Sanaton Athokpamgi mayumda suchatuna laikhidabagi awabada saruk yabaga loinana misi asigi achumba puthokpada lup asinasu mapung fana sawatkani haina thazaba piki Diulaland dalaiba Dr. Anjuli Nayak Nursing School gi GNM tamba loiraba 5th batch ki Mahairoi kuntrani thoingasi maira paiduna wasak laukre Imphal Christian Church da pangthokiba thoromaduda Medical Directorate ki College of Nursing ki Principal N Nalini Bala Nursing School asigi Principal D Mercy Chiru Vice Principal L Rojina Mahiroi Singh adubu cap tawbiduna nurse ama oina miyam gi thaugal ningthina taunana ba achet pa wasak lauhanki Ziribamgi Babu Parada Laiba Ziri Ima Kaithelgi Ima Lairen Bigi Sanglen Sananaba Ngasi Ayuk Ziribamgi social worker Nang Mairakpam Buddha Chandrana Ure Uyung Tamkre Sanglen Asi social worker Nang Mairakpam Buddha Chandrana Katpani Hairi Nakal Amaromda Sanglen Adu Saba Haukibada Ima Kaithel Development Committee na Nungai Ba Fongdorakli Akom loop kanglai paki mioi tara humdoina saba kumjali singani ga supna kunga mathoidagi kumjali singani ga supna kunga mari faubagi oina thaupuga ba thoumi singasi wasaklokre wasakloba adu loop asigi former president Indra Kumar Ningombana oath commissioner oiduna lauki loop asigi damakta kumjali singani ga supna kunga mathoidagi na kunga mari fauba soraisam sanjit S Anganghal S Memtombi Santa Mangang amadi M Binu Maitaina Mathang Sitna President Working President Vice President General Secretary amadi Finance Secretary oina thaupuragani hairi Tara Marirak Suba Indian Premier League Professional 2020 Cricket League ngasidagi hauragani League asigi opening match ta Mumbai Indians amadi Royal Challengers Bangalore anina Chennai gi Chepak Ground da ngasi numidang pung 8 makhai taba matamda lamba taunaragani Tara Marirak Suba IPL asi Mumbai Chennai Bengaluru Ahmedabad New Delhi amadi Kolkata da sanagani League asigi final match na May 19 da Narendra Modi Stadium Ahmedabad da sanagani Puari da ahanba oina lebak asigi nupi ama yauna sailor mari Tokyo Olympic ki dama qualify oikre
Asian Olympic qualifier da Netra Kumanana Tokyo Olympic ki damakta qualify oiduna event asida leibak asigi damakta qualify oiba ngamba ahan banupi sailor su oikre loinana hauzik Oman da chathariba Asian qualifiers da Vishnu Saravanan Ganapati Chengappa amadi Varun Thakur ngarang qualify oikibani. War on drugs haina laurabasu drug chaba amadi drug karbar tawbadi lepa leitri. Drug chadanaba amadi drug tagi lapthok hananaba health sector fitness center kaya ama hangdokpa darkar oi haina speaker YKM chana phongdorakli. Manipur University Road ta laiba Dream High Fitness Center sangabagi thoram amada wafamasi phongdokhibani. Mahakna makha taraduna drug chabana maram oiraga HIV positive oiduna laikhidaba kaya ama yaukre. Manipur lengakna chathariba war on drug ki campaign asibu Mai Pak Hananaba Amadi Manipurgi Inkhalakliba Naharol Kayagi Punsibu Kalahunaba drug chaba leplasi loinana sangsana athingba Laitana Ishana Nisa chaba thinglasi haina phongdoki Thoromaduda drug tagi lapthokpa amadi health and fitness center singbu yokhatpa pamjaba miyoi kaya su saruk yaki System of established of the health sector, Myanmar, Hang, Imatokai, Sanya, the Kanda, Isas, the rest of the China. Vision message, the Koi Sahida, the Mamudi Pandora, the Malova, Yama, drug study, as I positive way, she was mounting, I saw one contemporary Malova. So I was little sad, because you know why is Hana, or horrible sector whole. National champion, then international selection, then I was out in the I just had bagi aksang panaling bagi ay si drugs lagi pau ay si kanjara kanda kasi ay jana kawai ba health center se sida kay punama suma maya maya unsa kanda bagi war against drugs ay na sasana thing mana tawa ay koi sa thing na honor si ay na har kanda ay punama bagi kusidabiya Aroy beda bulletin se headlines amuka hana miyam thamjari Manipuri cinema safong ki bachahi yang kai surakpagi thoram haudokre cinema haudorakpadagi lailaklaba ariba film record amadi cinema ga mari lainaba potlam sing preserve tawnana balengak na sem saduna lai haina chief minister na phongdokre COVID-19 की केस लाखपगी चांग हेंगलकली बसी येंगलगा क्लास 6 तगी 8 फाउबदा लैरिबा महाइरोय सिंगी चथरिबा क्लास अमुक हन्ना येंगसिंदुना मतम खरा लेपना फगदरा हाइबदु खनरगनी हाइना CMN बिरेना फोंगदोख्रे Lenga ki mari leinaba department na paikhatpa hauraba thabak kaya NGO singna mingchat pambadagi court amadi MHRC da maram chadana wakat kaya toksinbana thabak paikhatpada thinta le haina social welfare department ki director NG Utamna maral sirakli Amasung leibak asida coronavirus ki case leptana hengalakli haukiwa pung kunmari da anauba case laka magalising kunchama toigi mathakta laki bagaloinana apunba case crore amaga lakuntra galising humpu henle pagalapagi chang chada marsukara matoga 10 ani da hantarakle